Pozdravljeni, sem Jan Harej, programer na podjetju Artur in danes vam bom predaval o osnovah superračunalnika ali High Performance Computing, na krajše HPC. Superračunalnik je v svojem bistvu le računalnik, tako da dajmo si pogledati, kaj sploh je računalnik. Verjamem, da veliko od vas že pozna odgovor na to. Računalnik je sestavljen iz treh osnovnih komponent. Najpomembnejša je procesor ali CPU, ki računalniku omogoča razmišljanje oziroma opravljanje računskih operacij. Naslednja je začasni spomin ali RAM, ki omogoča, da si procesor svoje začasne rezultate nekam shrani. Zadnja je pa trajni spomin, ki se shranjuje na trde diske, ki računalniku omogoča, da si shranjuje neke dolgotrajne in trajnostne spomine oziroma rezultate teh računskih operacij. Te tri komponente so potrebne za normalno delovanje računalnika, vendar danes v računalniku najdemo še veliko drugih dodatnih komponent. Ena pomembnejša od teh je tudi grafična kartica. Ta je zadolžena za upravljanje velikih in težjih računskih operacij. En primer te je tudi prikazovanje grafik na zaslonu. Tole imamo računalnik oziroma eno strežniško enoto, ki vsebuje vse tri osnovne komponente, ki smo jih prej omenili. Tole imamo prvi in drugi procesor, ki sta obdana z hladilnimi režami za lažje hlajenje procesorja. Takšen pa izgleda procesorski čip pod temi hladilnimi režami. Poleg procesorja imamo tu tudi začasni spomin za hranjenje začasnih podatkov. Tega se vstavi v reže na matični plošči. Za hranjenje dolgotrajnih podatkov imamo tu še trdi disk oziroma SSD, katerega se tudi poveže na matično ploščo z posebnim kablovjem. Poleg navadnega procesorja pa imamo tudi dediciran procesor oziroma grafično kartico, ki skrbi za izvajanje zahtevnejših računskih operacij in prikazovanje slik na zaslonu. Vsak računalnik pa za svoje delovanje potrebuje tudi elektriko. To ta komponenta ponuja in računalniku poda od 300 do 700 vatov elektrike. Kliče se pa napajalnik. Računalniki obstajajo v različnih oblikah. Te niso prisotni samo v obliki škatel in prenosnikov, kot jih imamo doma, vendar jih najdemo na vseh korakih in področjih človeškega življenja. Najdemo jih v avtih, v električnih skirojih, v letalih, v tovarnah. Porabimo jih za napovedovanje vremena, v medicini, na primer za klasificiranje bolezni, ali v operacijskih sobah v ključnih trenutkih. Računalniki obstajajo v več različnih velikostih. Od manjših velikosti, to so mikrokontrolerji, pri katerih ni pomembna njihova zmogljivost, temveč njihova manjša fizična velikost, do srednjih računalnikov, to so te navadni računalniki, kot jih imamo doma, namizni računalnik, laptop,
telefon in tako naprej, do večjih računalnikov, kot je superračunalnik, ki se jih uporablja za opravljanje nekih zmogljivejših, kompleksnejših računanj. Te računske operacije kot primer bi na osnovnem osebnem računalniku trajale 5 let, medtem ko bi na superračunalniku lahko trajale le 1 minuto. Superračunalnik je sestavljen iz več manjših osnovnih računalnikov. To v teoriji pomeni, da bi si lahko sami postavili superračunalnik doma. Zakaj se posamezniki za tak podvig ne odločamo? Zato, ker bi nam to vzelo veliko denarja, časa in znanja. Poleg tega bi morali za samo vzdrževanje superračunalnika porabiti veliko denarja. Predstavljajte si, da bi cel mesec doma poganjali 1000 pralnih strojev. Takšen je električni račun za en strežnik znotraj HPC-ja oziroma superračunalnika. Kot sem že omenil, je superračunalnik sestavljen iz več manjših računalnikov. To pomeni, da morajo te računalniki med seboj nekako komunicirati in se pogovarjati. To opravljajo s pomočjo določenih prednapisanih pravil oziroma protokolov. Preko teh protokolov se računalniki zmenijo, kaj morajo delati. Se pravi, da delujejo vsi medsebojne vloge in tako vedo, kakšen način dela morajo opravljati. Superračunalniki niso namenjeni posameznikom oziroma le redkim, bolj so uporabni nekim organizacijam in skupnostim, ki takšne storitve superračunalnika potrebujejo. Vendar niso vse organizacije takšne, da bi si lahko postavile superračunalnik same doma. Zato pridajo v igro tukaj takšna podjetja, kot smo mi, Arctur, ki omogočajo, da druga podjetja najamejo naš superračunalnik za določene storitve in ga uporabljajo, kot da bi ga imeli doma. Zakaj pa si te organizacije superračunalnika ne morejo same postaviti doma? Zato, ker je takšno superračunalniško infrastrukturo težko postaviti iz nič v nekaj. Potrebuješ izurjene ljudi, ki ti znajo take strežnike skonfigurirati in nastaviti, da se znajo med seboj pogovarjati. Težko je vzdrževati neko idealno klimo za superračunalnik, spet potrebuješ neke strokovnjake, ki se na takšne stvari poznajo. In na koncu težko je dejansko superračunalnik uporabljati, ker rabiš imeti programere, ki so izurjeni v tak način uporabe in pisanja programske kode. Ter potrebuješ neke drage oziroma kompleksne programe, ki znajo uporabljati superračunalniško infrastrukturo. Vendar so vse te tegobe poplačane, saj nam superračunalnik omogoča, da k trenutnim težavam sveta pristopimo z modernejšimi procesi in novejšimi tehnologijami. One of the Fortissimo case studies was a cloud-based optimization of a wave energy device. The partner in this experiment was Zyber. Zyber is a UK-registered SME with expertise in digital and numerical modelling. Since 2014, Zyber's primary goal is to engineer beautifully simple systems that work with nature. Zyber's core product, C-Cell, is a curved wave energy converter. Zyber's C-Cell technology harnesses wave energy and uses the generated electricity to power an underwater electrolysis process that results in the accretion of limestone rock around a steel structure. This forms artificial reefs from seawater minerals, providing a habitat for corals to grow at an accelerated rate. These dynamic breakwaters protect coastlines where natural reefs have disappeared. Simulations of the C-Cell device were carried out on an HPC cluster to interrogate the design space and system interdependencies using OpenFOAM. An easy-to-use graphical user interface was developed to accelerate simulation setup with a series of scripts and tools written to streamline the workflow on the HPC system. The C-Cell device comprises of a number of different systems.
the prime mover, the power takeoff system, and the control system, all of which impact the loading on the structure and the energy conversion. The use of HPC resources reduced simulation setup time from 2 hours to less than 1 minute. By mitigating the need for extensive physical modelling, design costs were reduced ninefold. As all the software used in this experiment was open source, the HPC costs were reduced from €0.09 to €0.05 per core hour. The ability to concurrently run parallelized simulations improved productivity by a factor of 7. As a result of the experiment, productivity has increased dramatically. A more automated and streamlined design process enables Zyber to rapidly optimize designs, which reduces costs and development time. With the new GUI, less experienced users can now also complete design tasks, increasing team efficiency. This has enabled Zyber to significantly speed up its market entry by 9 to 12 months, and it will also facilitate the evolution of future products and service offerings. One of the Fortissimo case studies was a cloud-based HPC optimization of manufacturing processes. The partner in this experiment was IMO Orediana. IMO is a Slovenian SME specializing in the production of tools and dies for stamping, particularly sheet metal, in the automobile and aerospace industries. IMO utilizes laser metal deposition technology, LMD. LMD is an additive manufacturing technology that enables the generic 3D printing of large metal parts. Additive manufacturing is a rapidly growing sector as it allows for complex components to be produced with short lead times. However, the lack of sufficient control remains a barrier, as it can result in unnecessary reworking, waste, and an increase in 3D printing times. This reduces both profits and efficiency. IMO currently uses LMD. As part of this process, IMO needs to gather and analyze significant amounts of data. A new system has been developed in this experiment that exploits recent advances in artificial intelligence, AI, for image analysis and in data acquisition from images of the process. Cyplam addresses the quality issues of LMD-created parts, putting IMO at an advantage, as they are the first to use the technology. The use of Cyplam technology cuts production time by over 30%, as well as ensures production of higher quality products needing less reworking. Overall, there is a 20% saving in operational costs and a 30% reduction in lead time compared to traditional approaches. 3D printing and other additive manufacturing technologies have had a major impact on European manufacturing industry, allowing fast and flexible prototyping and part creation. This industry is home to many SMEs due to the comparatively low cost of entry, and it is growing fast. The result of this experiment will enable European SMEs to remain competitive in this rapidly growing sector. V superračunalniškem svetu se pa pojavlja tudi izraz oblak, kar pa ne smemo zamešati z superračunalnikom. To ni isto. Oblak je skupek superračunalnikov, do katerih dostopamo posredno, ne neposredno. Mi do superračunalnika kot podjetje dostopamo neposredno, saj na njem programiramo, uporabljamo za postavljanje aplikacij, za programiranje aplikacij in tako naprej. Uporabnik, ki uporablja naš superračunalnik, pa se ne ukvarja z takimi drobnarijami, vendar do tega superračunalnika dostopa preko oblaka oziroma posredno. Nikoli ne vidimo, kakšna je infrastruktura za oblakom in nas pravzaprav niti ne briga. Oblak je v bistvu skupek superračunalnikov. Te so porazdeljeni po celem svetu in kot samemu uporabniku nam ni važno, kje so te superračunalniki postavljeni ali pa katerega od njih uporabljamo. Primer takih skupkov superračunalnikov oziroma oblakov so storitve kot so Facebook oziroma Messenger,
ki omogoča instantno pošiljanje sporočil, videotov, slik, ali pa Instagram, ki omogoča objavljanje teh slik na nek zid in hranjenje teh slik, ali pa kakšen WhatsApp, ali pa Google Drive, ki omogoča še nalaganje nekih dokumentov in hranjenje teh dokumentov za daljši čas, ter hkratno kolaboriranje in urejanje teh dokumentov. To so vse storitve, ki jih opravljamo prek oblaka. Za oblakom pa seveda stojijo superračunalniki. Zakaj je temu tako? Zato, ker z navadnimi računalniki ne bi mogli vzdrževati take potrebe po veliki količini podatkov in visokemu številu procesiranja v nekem kratkem času. Če želimo mi poslati neko sliko na Messenger, mi ne želimo čakati 3 dni, da se ta slika sprocesira in pošlje do našega prijatelja. Mi to želimo, da se zgodi v parih sekundah. Če bi mi to delali z računalnikom, bi za eno osebo to še delovalo. Ko pa imamo 1000 uporabnikov, ki to želi narediti istočasno, zato potrebujemo superračunalnik. V superračunalništvu se pojavlja še en izraz, in to je Big Data. To je v bistvu celotno področje, ki se ukvarja z hranjenjem in procesiranjem velikih količin podatkov. En primer je tukaj napovedovanje vremena, ki sem ga že prej omenil. Za napovedovanje vremena potrebujemo najprej izmeriti in shraniti velike količine podatkov. Naprimer, na različnih lokacijah po Sloveniji oziroma po svetu moramo vsako minuto ali sekundo ali vsako uro hraniti in beležiti različne podatke, kot so temperatura, vlaga in tako naprej. Te podatke moramo na neki podatkovni bazi hraniti in če želimo mi iz teh podatkov karkoli narediti, jih moramo najprej procesirati. Takšno pravilo bi na domačem računalniku vzelo zelo veliko časa, zato nam tukaj pridejo prav superračunalniki. Podoben primer je z 3D modeli, z procesiranjem 3D modelov, z ustvarjanjem 3D modelov oziroma z rekreiranjem objektov v realnem življenju v virtualnem svetu. Zakaj je to težava? Ker moramo za vsak 3D model zabeležiti na milijone in milijone točk. Te točke moramo potem sprocesirati, narisati in izrisati na zaslonu. To je velika težava 3D sveta, 3D področja. Če bi želeli renderirati oziroma prikazati nek film na filmsko platno, moramo predtem vse te 3D modele postaviti v virtualno okolje oziroma prikazati na zaslonu. Če želimo prikazati navadni štirikotnik, to ni težava. Če pa želimo prikazati nek kompleksen 3D model z veliko robovi in zapletenimi oziroma kompleksnimi oblikami, potrebujemo zato superračunalnik. Za eno sliko to ni problem. Ne potrebujemo superračunalnika. Superračunalnik pride v igro, ko želimo dejansko zrenderirati oziroma prikazati cel film. Ko imamo 60 sličic na sekundo v dolžini 1 ure. To je zelo veliko slik, ki jih mora navaden računalnik sprocesirati, superračunalnik pa to delo olajša, saj lahko veliko takih del izvaja paralelno. Za konec dajmo si pogledati primer modelov, ki smo jih procesirali na našem superračunalniku.